بعد از بینوی زنجبیل برو ما کجا اومدیم تستایور دوشنبه کباب سخی دو زندگی داریم کاشانه حسن سالن کراساتی اتیرا باشه شهزاده لباس های زنانه از ترکیه وانی ارکچای زورم اینجا ساختن آفرین نگاه کنید دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شاه تیمور داروخانه داریم در این بنا و شمالی سوپرمارکت آشخانه دیدار داریم در اینجا و این طرف باز دانشگاه اگراری داریم نگاه کنید کسی خواندن از همین دانشگاه تمام کردن و صاحب کار شدن در کمین بینویسید چی طور دانشگاه است خیلی احترام دارم این دانشگاه رو گیم اوور نگاه کنید کامپیوتر 5 یعنی که سونی 5 اینجا بازی میکنید بد استاف کی او اینه خیلی جوره بود من نوار نمیگیرم و 1001 تا майда чуда тавари для дома дар бинои анамин баланд ошёнаи 269 ошёна ина беҳтар бародари мо меҳнат карда истоданд офарин сиҳат саломат бошанд хиёбони рӯдаки 159 дӯстон орнаментҳоя дидед чӣ хеле зебо кашидаанд ва гентелеман men style фотоцентр анин биночаам зур будааст дӯстон барои чӣ гӯя нигоҳ кунед аркаша мегафон фэмили мағозаи оилавӣ семейни магазин арзон мсифа ҳам арзон аст ҳам сифа нигоҳ кунед чӣ хеле омадем дӯстони азиз дар сармон ягон чӣ назана меравем инҷа ҳоли сохтмон аст дӯстон сохтмон маълум аст ки бинои хеле зебо мешавад ин саҳнаи беруни донишгоҳи аграрӣ дӯстон давом медиҳем инҷа хеле бино сохта истоданд ин чанд сол ҳамн хеле истодааст исне ки ба охир бирасонанд декор инвест строительная компания давом медиҳем инашам ҳамчунин чанд қасуд истодагӣ ҳеҷ не ки ба охир расонанд чин танқисия ҳаст ҳеҷ гап нест аз ин танқисия ҳама мебарояд сабур будан лозим аст як бинои задро дидед аз он тараф хеле зебо метобад дар болоаш ҳоли бино ба фикрам ба истиқомат надода пур аз антеннаи TCL Babylon пур шудааст давом медиҳем пешакӣ ҳамаро муҳайё мекунанд ва соҳибои хона медароянд бе ягон танқисӣ аз интернет истифода мебаранд инашам фикр хуб сафир як бинои сеошиона сафир бо рамзи тоҷикистон ҳотел орио диёр дар ин кунҷи чорраҳаи гӯем ватанасоз рӯземо аграрӣ яъне ки роҳи донишгоҳи аграрӣ нигоҳ кунед чӣ биноҳои зебо дорем ҳозир бо аз пеш мебинем он бино будааст муштариён Вавилон ана инҷа диёр савдо маркази савдо ва дорухона дорем дар ин бино он тараф мо роҳи Сомониён меравем марказ ин тараф тарафи чӣ мегӯям хуҷамбиё ва тец меравем чароғаки роҳнамои мо ана 53 сония нишон дода истодааст дидед он тарафро мошино омада истодаанд аз ин тараф ҳам омада истодаанд дар анаминҷо дӯстон ма ба садама дучор шуда будам бо велосипед будам ҳамин ки задан аз чӯ қатса мекунам қараболо даем аз ин тараф мо сеошиона даврои советӣ бино дорем дӯстон шаурма ходдог ҳамаши дорем аз ин тараф гуфтем давоми диёрро мебинем амар чӣ бошад амар акаки камкам чишмуд мегзара бин салон красоти поёнеҷа чия охи ILC маркет будааст дӯстони азиз ина good wall нӯшокиҳо техникаи маишӣ будаи нӯшокӣ
ан ин тараф ба фикрам дӯстони азиз инҷо хобгоҳ аст. хобгоҳ аз даврои советӣ инҷо хобгоҳ буд. ин дӯстони азиз ози изгоҳи чӣ бугем номашро? изгоҳи шимолӣ. мерем. банкомат 24 соат кор мекунад дар як ҳафта. истироҳат рӯз надорад. нигоҳ кунед инҷаям ба фикрам хиёбони рӯдакист. ин сохтмонро бинед. хеле баланд ошёна. ҳатто ба ҳисобаш вақт меравад дар ин гармӣ. вақти шумоям намегирам, ани худамам. аз тарафи рост дорем хобгоҳ. хонда намешавад, хеле дур, калон наиста. ин хобгоҳ касе дар ҳамин хобгоҳ истиқомат мекунад, нависед дар камен дар кадом ошёнааш истиқомат мекунед. ин аз ин тараф центраш ва охираш. ва аз рӯпару ҳаминро шумо мебинед ё не? мебинем генохи амҷада бинависен дар камен. ин роҳ хеле роҳи орому салхин аст. нигоҳ кунед, чумчуқҳо булбуло хонда истодаанд. нигоҳ кунед, як кас фақат беовоз меравад. кӣ бошад ва? ана дӯстон бо давом медиҳем. инҷа хайку он тарафа намедонам чист биноҳои сеошонаи даврои советӣ ҳолиам ҳаст. ин тараф ҷои як троллейбуси базаи троллейбусҳо буд. ин тараф дӯстон троллейбусҳо медаромаданд, онҷа мемонданд. ҳозир мебинем агар бошад хуб. инҷа ин сеошона ин чӣ корхонае ҳаст? барое ки дар ҳама тирезо парчамҳо овезонанд. дар инҷа ҳам парчамҳо овезонанд. офарин. ҳамеша парчами тоҷикистон баланд бод ва тарафшон бод. ана хиёбони рӯдакӣ дӯстони азиз. корхонаи чӣ бошад? хай ҳамин чизи бошад саноатист. ана дӯстон баъзаи троллейбусҳо маҳкам аст, вале троллейбусҳоро дида истодаед. ҳама троллейбусҳо инҷа ҷои оромгоҳи троллейбусҳо. ва аз пеш дӯстони азиз медонед чӣ дорем? ва марожниро дидед? яхмос. яхмоси чӣ бошад? лаззат. ҳама меваҳо дар танаи девор часпондаанд. ва ана дидӣ? сифат ҳарма. оҳо аваз. чӣ бошад ин аваз? намедонам, техника бошад. бинои хеле зебоне ки. нигоҳ кунед дӯстон. дизайни рекламашон зураи аваз. зафарон. дар ин кунҷа зафарон аваз. ин ҳамин аст. мошининоро бинед. хайна ки мегӯяд ки мо мошини зур надорем. не нигоҳ кунед. вош фелдерме. аз он тараф сеошонаи даврои советӣ чӣ корхонае ҳаст? вале гуфта истодам охир ба калон наменависанд ки ҳамин аз дурӣ бубинем. мактаб дай бахшиш. ин тараф ҳам ба фикрам ҷамъ кардагӣ ягон сохтмон рафта истодааст. инҷа пасоса будааст. ина дарича. инҷа алафоша набурдиям ку. диде дӯстон, ин тараф роҳи ором. хеле роҳ омадем. офарин. то майдони истиқлола ба фикрам меравем дӯстони азиз. ба ҳамин ба анҷом мерасонем, барое ки гопрои ман дуд карда истода. ана дӯстон, баъди инҷо бо мо сеошона як бинои даврои советӣ дорем, вале хеле сурхи ҷигарӣ гӯем. чӣ бино бошад? ҳозир ба шумо маълумот медиҳем. ин тараф мағозаи хӯрокворӣ гӯем. зайтун маркет. ана дӯстон, мағозаи хӯрокворӣ ҳаст. зайтун дар инамин бинои ноошёнаву ҳаштошёнаи чанд кадомиш ҳашта кадомиш ту як бино аст. вале баъд эсо. чӣ бошад эсо? эко будай дӯстони азиз. камтар. ана ин бинои сафо.
و این بنا را گفتم با شما معلومات میتیم دوستان عزیز. کارخانه واحدی دولتی خدمت رسانی کورپوس دیپلماتی دیپ سرویس. آفرین. با عکس محترم اساسگذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان. انا که اون طرف صفا، این بینوی صفا بگیم چه خیلی است، هر یک بینو خودش با وای داره. ساختمون صفا. این پاساژهای خیتای دوستان عزیز نمیدونم عکس گرفتن ممکن است ولی نه من لوچی نمیگیرم. از این طرف ممکنه. این طرف ارکا داریم. ارکا من میدونم که خود چیزای خوراکواری دارد، یعنی که خوردنی تورت و تورت بلینچیک برای که در یک تشیدسم ارکا هست. همونجا بلینچیکای خیلی بامزه دارن، از زمین ارکا میگیرن. همونجا هست بس کرمان. این هم یک بینوی 12 16 18 آشیانه است دوستان. اون طرف با چی داریم؟ کافه داریم. کافه داریم از اون طرف. یخماس هم داشتیم دوستانی عزیز. پپسی خیلی در کار نیست. از همه بیزار شده از پپسی. بعدی ایچ خیل هم چی هست میخورد. و از اون طرف با چی داریم؟ ارزانک. مغازه خوراکواری باشد ارزانک. سپورتیوی مغازین دوستانی عزیز میتونید خوراکای ورزشی بگیرید برای مشق و غیره ها، آرا و تارا دادن بدنتون. لک دیده بانک است چه؟ انا دوستانی عزیز ما چی اومدیم؟ مدگارادوک اومدیم. من دانشگاه تیبی باشه دارم. هم دانشگاه تیبی هم مدگارادوک در انم اینجا. کسی در دانشگاه تیبی میخواند حتما بنویسید که در کدام آشیانه‌اش میخواند و رکتور این دانشگاه کیست، کی مییابد مرحمت. یا کنید اون طرف مدگارادوک جای خوب میکنه، اپیراتسا میکنن و غیره ها، جای بانیسا. این خودش دانشگاه تیبی دوستان. میده رو پرو دانشگاه تیبی چی داریم؟ این خیلی چی داریم. بالان آشیانهای زیبا داریم. و مرکزی چی باشد؟ پوشی درخت با مون دوستان. او اوگلش با زواد داریم. زواد نامش زواد ولی چی مغازه است انیق گفتن نمیتوانم. انا دوستان مدگارادوک. مدگارادوک نه دانشگاه تیبی. پرومومد مرکزی تیبی بوده است. مدیسینسکی سنتر. این طرفش با زواد. ما یک زواد چه بوده. انا دوستان عزیز دانشگاه تیبی ما. دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان. کسی در اینجا میخواند حتما در کامنت بنویسید در کدام آشیانش و در کدام فاکولته میخواند. خیابان رودکی 124 و چایخانه از همه مشهوری سعادت داریم. اتوبوس 18 اومد. دخترک زیبا نشسته. دانشگاه تیبی اولی هم هست. از این طرف هم خیلی دراز بوده است. خیلی راه گشتم ولی تمام نشده است. آخرش حالی نهایت تمام می شود. خیلی باغ خسرو زیبا ساختین دارد. اینجا 7000 داریم. و کرایسلر. نگاه کنید کالونای زور گذاشت. کی باشد این کار؟ توی است. بس کرم امروز توی است. آفرین. خوشبخت باشن. نگاه کنید دوستان اینجا چقدر زیبا. و اینجا تاجیک مطلوبات است با فکر من. بینای تاجیک مطلوبات. رستوران دارد، بار دارد، استالوی دارد. و از را این طرف انمین زبورها زبورهای چی باشن؟ بس خونش این زبورها را دیده سه دوستان عزیز. خونه راهبری دولت محترم امامعلی رحمان. خیلی جای آروم است. این بینار هم خیلی زیبا. نگاه کنید شکر میکرده.
فانتان دارد ولی کشوده نیست فانتان است. این باغ هم خیلی باغی زیبا، خیلی ساکن، روش روون. دوستان عزیز، ما این جای فانتان اومدیم. جای پارک خیلی زیباست. نگاه کنید خیلی ارنامنتی چیزای زیبا دارد. فانتان اون طرف هم هست. نو اینجا رو یک نواری دیگر باید کنیم، مخصوص همین پارک رو، یعنی که همین سکویر رو یک نواری پورای دیگر خودش داد ساخته. برای که اینجا خیلی کلونجاست. اینجا در یک نواری این ودانه‌ها خوش کردن خیلی قشنگ است. نگاه کنید کودکان آبازی دارن. دور کودکی ما هم مثل گذشته دیدیم. همه نشسته در زیر سایه چخ کرده ایستادن. همون نوار گرفته ایستادن در این گرمی. ساکن هم بوده. گوپرو در چیو گرم شده از دوستان. نگاه کنید سرخ شده از دستم از گرمی را. نگاه کنید گلا رو. میخوام میرویم دوستان تا میدان استقلال رسیدیم. خوب نرسیدیم. با فکر من ضرری گوپروی ما هم 32 پاییز مونده است. این گلا رو بینید چقدر باغ زیبا. این رو باید جدی یک نواری جدا کردن در کن. اونجا سنتری همین باغ بود. اوه اینجا در همین 40 گرادوس 45 گرادوس گرمی همینجا بیاد چه راحت میکنه. یکی تجیب سایگی بود. ساکن است. ولی اینو سوالی گیرون نکردن این فانتانش هم مثل همین باید گیرون باشن. با این با خیر خوش میکنیم تا نوار آینده. با تو موفقیت با چون این ساکن بیمون.